Mbazaniye icyo bita breaking news. Ingabo za SADC amakuru yamaze kumenyekana. Mu makuru tugiye kubagezaho kandi yamaze kumenyekana nuko ingabo za SADC, ubwo ndavuga Malawi, ndavuga Tanzania ndetse nkanongeraho igihugu cya South Africa. Amakuru twamaze kumenya ndetse amakuru tunizeye nuko ingabo za SADC zigiye kwikura mu bice n'ubundi zafungiwemo n'umutwe wa M23. Mu makuru yamaze kumenyekana, iyo ni breaking news, nuko iyi SADC igiye kujya mu bice bitagenzurwa n'umutwe wa M23. Mu yandi magambo ni ukuvuga yuko SADC igiye kujya mu bice bisanzwe birimo FARDC, ibice birimo icyo bita Wazalendo, ibice birimo icyo bita FDLR. Gusa amakuru twamaze kumenya nuko ngo SADC ishaka kujya muri ibyo bice mu rwego rwo gutegura ibitero simusiga kuri M23. Ibyo byose ndaje mbitotora akantu ku kandi, mwebwe icyo musabwa ni ugutera agatebe mwaza tukatotora ikintu cyitwa SADC tukarebera hamwe uyu mugambi mubisha bafite, iki gitero kabutindi bashaka gutegura kuri M23 mu mayeri akomeye cyane kandi ashyigikiwe na perezida wa South Africa ndetse na Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu yandi makuru yacu kandi turajya mu mirwano, ni imirwano ikomeye cyane. Turaza kujya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, gusa kandi turaza no kugaruka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru M23 yaje kurwana bikomeye cyane, ni imwe mu mirwano ikomeye cyane yahuje umutwe wa M23 ahangaha muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano ikomeye cyane, ni imirwano amakuru twamaze kumenya nuko M23 yamaze kugera mu marembo ya Warikari, ndetse kandi andi makuru twamaze kumenya nuko M23 ishaka gufata ikindi kibuga cy'indege gishyashya. Ibyo byose ndaje mbitotore turebere hamwe iyi mirwano ikomeye cyane, ndetse tunarebere hamwe bimwe mu bice bigiye bitandukanye M23 yamaze kwigarurira, ndetse kandi andi makuru twamaze kumenya. Iyo nayo ni indi breaking news ngomba kubagezaho. M23 yamaze kwerekera bikomeye cyane mu ntara ya Chopo. Amakuru twamaze gukura ku mboni zacu nuko M23 ishaka gufata intara ya Chopo. Ayo makuru nayo ndaje nyatotora akantu ku kandi kugira ngo mumenye uburyo ibintu bimeze hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko nari maze kubibabwira, turajya no mu ntara Kivu y'Amajyepfo. M23 iyi nayo ni iyindi breaking news. Ikintu bita Minembwe ndetse n'ikintu bita Uvira byamaze kumenyekana yuko M23 ishaka kugaba ibitero isaha zimwe umunsi umwe muri ibyo bice byose mu rwego rwo gutanga isomo ku ngabo za FARDC ndetse n'abakomeje kubatera ingabo mu bitugu. Mu makuru twamaze gutohoza, amwe mu makuru dukura ku mboni zacu ziri ku mirongo y'urugamba zaduhamirije yuko M23 ku munsi w'ejo ingabo nyinshi za M23 zagaragaye hariya za Kamanyora, ari ingabo nyinshi cyane ku buryo abaturage bibajije ikigiye kuba birabayobera. Amakuru twamaze kumenya nuko izo ngabo za M23 biciyemo ibice bibiri. Igice kimwe kijya aho bita mu misozi ya Minembwe, ikindi gice cyerekera aho bita Uvira. Nta kindi ibingibi bisobanuye. Mwitegura ikintu cyitwa imirwano yo mu rwego rwo hejuru, mwitegura isibaniro rikomeye cyane rigiye kubera Uvira ndetse no mu misozi ya Minembwe. M23 yamaze gufata icyemezo gikomeye cyane, ndetse kandi inavuguta umuti ushaririye, iwuvugutira FARDC ndetse n'abakomeje kubatera ingabo mu bitugu. Ikintu cyitwa intambara, ikintu cyitwa imirwano yo mu rwego rwo hejuru nicyo kirimo kirarota za Uvira, nicyo kigiye kubaho hariya za Minembwe. Mwebwe icyo musabwa nta kindi ni ukubana natwe mukadukunda mugakora subscribe, tukajya tubagezaho akantu ku kandi. Ni nayo mpamvu mbasaba gutera agatebe nkagaruka tugatotora akantu ku kandi kugira ngo mumenye uko ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba.
nongeye kubasuhuza ndetse no kubahereza ikaze. Twari tumaze iminsi tutabonana rwose, twari tumaze iminsi tutabagezaho amakuru, ariko mu by'ukuri umuntu akaba yamaze kugaruka. Ndabizi icyo mukunda, ndabizi yuko mudukunda kubera amakuru agezweho yo ku mirongo y'urugamba, ndetse kandi dukomeje kwibanda ku butaka bwa Kongo. Mbazaniye breaking news gusa nk'ibisanzwe, ni nayo mpamvu musabwa gutera agatebe kugira ngo ntotora akantu ku kandi, ndetse namwe murushaho kumenya ndetse no gusobanukirwa uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Murabizi yuko hano tutajya dutinda, icyo musabwa no gukora subscribe gusa, icyo musabwa nta kindi ni ukudukunda gusa, maze natwe tukabakubita ikintu cyitwa amakuru. Reka tujye hariya mu mujyi wa Goma. Namaze kugera mu mujyi wa Goma deja, ni ikintu bita Sadek. Reka tugaruke kuri Sadek kubera ko niyo breaking ya mbere ngiye ku breakinga, namwe mu makuru akomeje kugenda agarukwaho ariko mu buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru ntago wayisanga ku mateleviziyo agiye atandukanye, iyi nkuru ntago uzayisanga mu binyamakuru kubera ko ibi ngibi bisaba kuba umuntu afite ikintu cyitwa imboni ziteye ubwoba ziri ku mirongo y'urugamba, imboni zirimo zirumviriza bikomeye cyane, impumeko ya FARDC, impumeko ya Sadek, impumeko ya M23. Aha niho hantu honyine uzakura amakuru ndani, amakuru atari ivumbi, amakuru yizewe, amakuru twamaze kumenya. Nuko icyo bita Sadek, murabona yuko Sadek yanze kuva ku butaka bwa Kongo, yakomeje kugenda igora umutwe wa M23, bagenda bashyiramo ikintu cyitwa amagorane, ari nako kandi M23 nayo ikora ibishoboka byose kugira ngo bagende. Bagiye basaba umutwe wa M23 kujyana ibikoresho byabo, ikindi kandi ngo gukoresha ikibuga cy'indege kugeza magingo aya. Iyi ni breaking news. Ikintu cyitwa Sadek ku butaka bwa Kongo ibayeho nabi, ndabibabwiye. Imeze nabi. Ikintu cyitwa amafunguro ni ikibazo, ikintu cyitwa amazi meza ni ikibazo, ikintu cyitwa amashanyarazi ibyo ni ibindi bindi, ikintu cyitwa internet ni ibindi bindi. Ibyo musanzwe mubizi, ariko impamvu mbigarutseho nuko ubundi mu buryo bwa gisirikare, mu gihe umusirikare atari kubona ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibanze, ndetse yaranaboshywe cyangwa yarafashwe, kuko ubu tuvugana izi ni imbohe za M23 ariko ziboshye. M23 ntabwo itagize ngo bave ku butaka bwa Kongo, barabyanze, kugeza naho M23 yafunguye inzira z'ubutaka ndetse n'inzira z'amazi ibasaba kugenda, ariko baranze. Amakuru yamaze kumenyekana nuko icyo bita Sadek gishaka kujya mu bice bindi bitagenzurwa n'umutwe wa M23. Ubwo ndimo ndavuga ibice birimo FARDC, ubwo ndimo ndavuga ibice birimo Wazalendo ndetse na FDLR. Amakuru rero yamaze kumenyekana nuko Sadek irashaka kujya muri ibyo bice mu rwego rwo gutegura ibitero simusiga kuri M23, mu rwego rwo gutegura ikintu cyitwa imirwano yo mu rwego rwo hejuru. M23 nayo yamaze kumenya ayo makuru, biba ngombwa yuko M23 bamwe mu basirikare bari barabwiye yuko bagomba guhoza akajisho kuri Sadek, byabaye ngombwa yuko M23 yongera umubare w'abo basirikare kugira ngo barusheho gutata ndetse no kumenya imigendere ndetse n'imikorere ya Sadek mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi basanzwe barimo. Iyo ni breaking news. Tugiye gukomeza gukurikirana akantu ku kandi, turebe icyo bihatse ibijyanye n'uyu mugambi wa Sadek wo kwikura mu birindiro barimo, mu rwego rwo kugira ngo bagarukane imbaraga simusiga zo gukubita M23. Reka tuve ku bya Sadek twigire mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi, ariko by'umwihariko icyitwa imirwano. M23 ikintu cyitwa imirwano gikomeje gukomera. Narababwiye ni M23 yego yafashe intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko ikintu cyitwa abasirikare ba FARDC baracyahari, ikintu cyitwa Wazalendo baracyahari, ikintu bita FDLR baracyahari. Ayo ni amakuru yizewe kandi niko ibintu bimeze. M23 ejo yabyukiye mu mirwano ikomeye cyane, gusa amakuru mfite kugeza aya masaha nuko na n'ubu ngubu barimo bararwanira mu marembo ya Warikari, ikintu cyitwa imirwano yo mu rwego rwo hejuru. Duhereye ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo, M23 ejo yagiye mu mirwano iremereye cyane. Ni imirwano yatangiye kuwa gatanu, gusa kugeza aya masaha tuvugana, aya masaha mudukurikiye, imirwano irimo irabera mu marembo ya Warikari. Amakuru akanavuga yuko
M23 byakanga byakunda ishobora kuza kwinjira iyi Walikari, ndetse andi makuru twamaze kumenya nuko M23 muri iyi mirwano yabo irashaka gufata ikibuga cy'indege cya Pinga. Andi makuru nuko ngo M23 ishaka kwinjira mu ntara ya Chopo. Ibi ngibi birimo birashimangirwa n'uburyo M23 irimo irarwana na FARDC ndetse na bimwe mu bice irimo irahita yerekezamo. Ibi ngibi bikagaragaza yuko M23 ishaka icyo kibuga cya Pinga ndetse n'iyi ntara ya Chopo. Gusa muri iyi mirwano yahuje M23 ndetse n'icyo bita FARDC, M23 yafashe uduce tugiye dutandukanye. Yafashe agace ka Rwashi, ifata agace ka Nyabyondo, ndetse kandi ifata n'agace ka Bugabo. Aka gace ka Bugabo ni kamwe mu gace kari karagizwe indiri ku buryo bukomeye na FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. Gusa ku munsi w'ejo haguye abasirikare benshi ba FARDC, haguye aba Wazalendo, haguye icyo bita ba FDLR ku bwinshi, nyuma y'uko mu by'ukuri ku ruhande rwa leta navuga ni bari babanje kwihagararaho bitewe n'ubwinshi bwabo, ariko biza kurangira bamwe bakuyemo akarenge kabo. Amakuru dufite kugeza magingo aya nuko M23 ubu ngubu yamaze kugera mu marembo ya Walikari. Isaha ku isaha mushobora kuza kumva ibindi bintu. Ni nayo mpamvu musabwa gukomeza kudukurikira ndetse no kudukunda kugira ngo dukomeze kubagezaho update z'uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Ikibuga cya Pinga nk'uko nabibabwiye gishobora kuza kujya mu maboko y'umutwe wa M23 mu masaha make cyane ashoboka. Ikindi kandi iyi ntara ya Chopo iri mu kaga gakomeye cyane kubera ko abasirikare ba M23 barimo barerekeza mu byerekezo bigana mu ntara ya Chopo. Indi breaking news, ubwo ndimo ndababwira yuko twamaze kuva mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, twamaze kugera mu ntara Kivu y'Amajyepfo. M23 ndababwiza ukuri isibaniro ikintu cyitwa imirwano, kuko nicyo kintu kirimo kiragaragara mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ni nacyo kintu kirimo kiragaragara mu ntara Kivu y'Amajyepfo. M23 bidasubirwaho ku munsi w'ejo, ni amakuru dukura ku mboni zacu ziri ku butaka bwa Kongo. Ku munsi w'ejo hagaragaye abasirikare benshi. Ninkubwira abasirikare benshi wumve bamwe mu basirikare abaturage babonye, abaturage bagwa mu kantu, ndetse bamwe batangira gutekereza yuko habagiye kubura imirwano iremereye cyane nk'imwe mu mirwano yabaye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Aba basirikare ba M23 bagaragaye aho bita Kamanyora. Gusa nubwo aba basirikare ba M23 bagaragaye, byaje kugera mu gitondo nta musirikare n'umwe wa M23 muri abo ngabo bagaragaye bakiri aho ngaho. Ibyo byakomeje gushobera abaturage hariya mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Gusa namaze kumenya breaking news ngomba kubagezaho, ndetse naho abo basirikare bari barimo barerekeza. Breaking news nuko abo basirikare ba M23 bagaragaye aho ngaho za Kamanyora. Bamwe mu basirikare bikozemo ibice bibiri. Igice kimwe cyerekeye Uvira, ikindi gice cyerekera mu misozi ya Minembwe. Mu makuru twamaze kumenya, iki cyumweru dutangiye kigiye kubamo ikintu cyitwa imirwano, tugendeye uburyo M23 yigabyemo amakipe abiri. Ikipe imwe ikajya mu misozi ya Minembwe, indi kipe ikerekeza aho bita Uvira. Ibi ngibi biri gushimangira yuko ikintu cyitwa imirwano iremereye cyane ndetse no kugota bikomeye cyane ingabo za leta, M23 igiye gucana umuriro uremereye cyane ndetse unakomeye cyane, ndetse no gutanga isomo ku gisirikare cy'umwijima. Ubwo ndavuga FARDC, ubwo ndavuga Wazalendo, ubwo ndavuga FDLR ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Abangabo bakomeje gutera ingabo mu bitugu igisirikare cy'umwijima. Reka nizere yuko hamaze gukora subscribe, reka nizere yuko muri budusigira ibitekerezo byanyu. Nababwiye yuko twebwe tugomba kujya tubagezaho uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Bityo rero nimudukunde, bityo rero nimudusigira ibitekerezo byanyu kugira ngo murusheho kumenya amakuru ndetse no gusobanukirwa byinshi cyane biri kubera ku butaka bwa Kongo. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza, ndetse kandi mukomeze muronke mu byo murimo. Dukomeje gukunda abadukunda abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abadukurikira bari ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi imigabane igiye itandukanye. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza kandi Imana ibarebe icyoroshye. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda.
subscribe to this channel.